dot mi no lepa ulenaw na the Hakha post ni lunglom te in nan kut kanin tlai na nan dam chiaw na mo ni hin January ni sari kum thong hi lakul lali thong Chimnak kan ban thok changla Hakha SAC biu ha mu colonel hingthe ang athitya CHRO ni afetar Chinlan chawza ni zakhat chung trending riam pol afetar Bangladesh azam mi SAC ral kap jan hi le som rukleng an sichang Myanmar kong a kan lungre thaising shantia UNSC ni alangter Hakha SAC biu ha mu colonel hingthe ang athitya CHRO ni afetar Hakha khwashambun SAC ral ka bui tactical operation command a lutlai asami colonel hingthe ang chu lungzot nak in athitya Chin Human Rights Organization ni afetar Chin ram chung ral sung na kong le ral kap azami an tammi kong hepe tlai in nepiro SAC zung lai in nek nak tamtuk ampek cha a lungzot nak in athi hi asikhaw tia anzum colonel hingthe ang hlana hin Hakha SAC ral ka biu ha mu chu colonel so thun araksi e thongni lakul le thum October thla a khan colonel hingthe ang ni athlen colonel hingthe ang chu February nali jinglei swimlam pakwa shonga athi e Hakha a arwak anvuitia tol chungmi pakhat ni achim Chinlan chawza ni zakhat chung trending riampol afetar Chinlan chawza avoi khatnak meeting chu February ni hni le ni thum a antwa e ni zakhat chung a tron chwa ding in ani mai thlak mi riampol chei mai nak le fetar nak an ngei tia Chinlan council ni Thawng athan aralai mi ni zakhat chung a Chinram chung ukshroi nak mi zapi run ven nak le phunglen nak rule of law a nak ha bepi in control lai tia Chinlan chawza ni alangtar ukshroi nak kong hepe tlai in ma le peng le tlang chiaw a ukshroi nak tron vo ala tu bu na hepe tlai in rian tron ding in timtwa nak an nei NUG le Myanmar ram chung federal unit chawza na he mun khat a rian tron chi ding in timtwa nak an ngei bantuk in UN international organization regional organization le in param na zong he rian an tron chi kho nak ha chei mai nak ngei ding in timtwa nak an ngei chulong selo in Chinram chungan dam nak film chom nak mi bom chan nak le sersian than nak le CDM atwa mi na kong kaw a mol ngai in tron ding zong in an imhai thak tia Thawng kan thei Myanmar kong a kan lungre thei sing shantia UNSC ni alangtar chungtal ram thlainga an umnak UN Security Council UNSC ni February ninga a khan Myanmar ram kong hepe tlai in kut ka khar chei mai nak an ngei than na in chungtal zapi huap in Myanmar kong a becha nak ngai an ngei khawlo tia thai asi swal nak ngai lo Myanmar ram mi naral chan in SAC ral kap ni wanlong mang in ka nak atwa mi chung a fakpi in du lo nak an langtar i har nak atong mi Myanmar ram mi milu nuai thlai resin a nanho nak umlo te in bom nak phaktar ding le President U Women le do Aung San Suu Kyi tal in ramkhel thong tlavial te thla ding in US UK France le adang UNSC ramruk ni munkhat a chathan an chwa asina in tiluk le Russia tal in adang ramli ni chun SAC ral kabral chan in Myanmar kong a zai man chimrel mi an ngei lo UNSC ni atuliaw Myanmar ram boina kong a kan lungre a thei sing shantia atlang pi in an langtar i SAC ral kap ni Asian hatlak nak panga atron chwa nak nga an forfial Bangladesh azam mi SAC ral kap zanhi le som rukleng an sichang Myanmar Bangladesh ramri rakhain ram chungka daw nak rong a Bangladesh ramlai a azam mi SAC ral kap zanhi le som rukleng an sichang tia Bangladesh thongjam nak dakha thebiu ni atial AA le SAC ral kap karla ka daw nak rong a February ni li thok in SAC ral kap pol chu Bangladesh ramlai a zamthram an rak thok nizam February ni ruk jing lai tiang a SAC ral kap zanhi lakul lakwa hi Bangladesh rama an phan e chunnu a adang SAC ral kap somthum lapanga an phan chap tia dakha thebiu ni alangtar Bangladesh azam mi laka SAC kutang immigration zongrian 22 pol zong an ital Bangladesh azam mi SAC ral kap pol ni Bangladesh ramri chong tu ral kap sina an siam an chha na i siang in lahol ti bantuk a anumtar chung na tia dakha thebiu ni atial